Iz zatvora direktno u reality. Kristijan Golubović, koji u zatvoru Zabela služi kaznu od 8 godina, za manje od 6 meseci može da se nađe na slobodi. Kako se šuška, on je već podneo molbu za uslovni otpust, a ako sve to bude kako je planirano, nakon novogodišnjih praznika očekuje se da uđe u zadrugu. Kristijan je dobio ponudu za oba reality, ali mu se, kako mi je rekao, više dopada zadruga jer ima mnogo više prostora za treniranje i šetnju. Stanje mu više nije zanimljivo i ako je želeo njoj svašta u lice da kaže, otkriva izvor i dodaje. A još kad je čuo da se na imanje u Šimanovcima uselio i sin Osmana Karića, njegovog velikog neprijatelja iz 80-ih, bio je oduševljen. Malo je poznato da se Kristijan kao Voždovčanin više puta sukobio sa zvezdarcem Osmanom. Godinama su ih pratila koškanje i tuča, kako je u medijima isplivalo kako je Kristijan dobio batin od Osmana, mnogo ga je to zabolilo pa je odlučio da javno ispriča šta se zaista desilo. Ispriča jedan od zatvorenika koji zna sve Kristijanove tajne, a koji je nedavno izašao na slobodu. On je bukvalno napravio plan šta će i kako će. Ne bi me čudilo da se sada osveti Osmanu preko njegovog sina Stefana. Neće on njega da bije i maltretira, ali će sigurno da mu priča neke tajne iz prošlosti, da ofira Osmana i tako nervira i sramoti Stefana. Ma znate, Kristijana zna on svašta. Kad progovori, bit će haos u najavi. Mislim da će Osman da se preznoji i da poludi kada vidi Kristijana pod istim krovom sa njegovim Stefanom, ispričaju Kristijanu drugi zatvora.